Okushaba kwabembeza abantu kwijaho bwanyuma yo kushanga ngu abashubuzi nabo nibahereza emishoro mu kanso konka embere bari kukoreramu teshemire. Noshanga omukazi ari aha mudaara ariyo naagupangisa and yet tarikwebasa taine sente z'okushashura omudaara monthly. Twine multiple of rented markets z'abakyara obutare oburi omu South Division bwono bwingi oyireho akanyamutumira kari a government land obwindi bwona buri omuntu nahitaka abakyara berondaniraho atari kubiyaho sente nyingi. Okugamba ebi nobo munyishengero wa Mbarara City South Honorable Mwinempaka yaba nahereza obutimba bw'esiri obu bashabire abari kurara omu butare. Timba rukuru bampire obutimba magana konka n'obunore obwire obwiziramu butwire obwire bwingi so imwe ngabembezi nimo muramanya nk'uko murabugabe nyogwanye nagushyikiriza. Twine minisita wa trade ari kunuya kandi niwe chairperson wa trade ari kunuya itabantu b'ekizungu atatarako ko kureba katwire nikenda kwombeka konka a research yinyineho akatarako sente zako zikaribwa kare. Abahona bahereza yenteekateeka zitari kushana aha nkora ya parish model eyi gavumenti eriyo neetebeekanisa okutandikaho omu miruka okurwanisa obworo. Mwene zimiliyoni 10 kuzikuza omu wodi yitu seru yonka kakisenyi oza kushanga harimu gurupu nezimara mbwenu tushaba bani bapulaninga seru ite z'omu tawuni twine abantu aha muntu twine abantu bingi tutungire amabati 500 kuruga mu ministry ya Luwero tutungire nkoko 15,000 zirugire mu OWC konka nite twine zinde nkoko ezitwihira heru twaraganisa abantu hacare yo kwatira obwana bw'enkoko egi nayo izire eji weekend rukwijantiza kugilonkinga. Mwinempaka yahiga bebembeza aba okuhika abantu ba burijo bamanye programs za government ezeriyo nekora hamwe n'ez'abantu ba Mbarara City South baraganyirwemu. Nde Michael Tumwakire abwa TV West